Афайнигина шаҳр Душанбе омад. Я айфон 17 Pro Max пачка шудум. Чхела афайнигина телефон чхела па? Созай. Ина духтараку бин марҳамат ай Душанбе ай клуб ай дагара ай рои дурбин. На бин аксия каги 1400 сом храфтира хе бақаб катайки бугад майла. Ина вардоро бин марҳамат. Духтараку бин фақат барои духтаро ай бисо духтаро мегира. Хеми қапи катайги мекни мегади айфон 17 Pro Max ба нархи 1400 сом қарғанда айфон овардаги мадро любой хел айфон овардагиам шаҳри Бухтар бозори Фаромон дукони 84 духтаро чӣ гуфтани? Биен бихарен шаҳри Бухтар бозори Фаромон дукони 84 ина мадро биен марҳамат кадомтон мегирен хеле катаи мекунем мегарден дар сентр Душанбе ина марҳамат мадро пачка пломбош кандаги нест телефоно нав мадро ина де пачка дием со Тайланд ина марҳамат шаҳри Бухтар бозори Фаромон дукони 84 бардро телефони алиши ҳам дошта бошед телефони маҳқул то набошад бием бардро алиш мекунем метон то бардро марҳамат динам